e a todas. Damos comenzo a sesión plenaria extraordinaria con motivo do sorteo para a designación dos membros das mesas electorais para as municipais, que é o único punto do orde do día, co cal para facemos como outra vez, non? Como se queredes subir todos os concursos, Pues bueno, ponme os vocales. Que? Non estamos nunha serie de veces. Bueno, Que non hai vocales, Aí aquí va, hai Que? vocales. Digo xa. Depois das traballos. Está sospesa. subimos logo. Oi, o oso acaba de amor, Subimos logo, arriba. Vamos a... Tenemos una cosa de eso, ¿no? Pues usar así que hicimos una prueba. Sí. Imprimir ella, ¿no? Estaba sin marcar. Ah, vale. Solo imprimo las notificaciones ya. Vale. Para que los veáis y eso. Ya se manda. A ver, pues regalo. Pero, bueno, se puedes usar ese listado, como o aquí se sea vale, sí, vale, Si quieres lo copia más, hacemos. bueno, se ven aquí para saber las mesas. Uno, Uno, dos, está bien. uno, dos, tres. Non me había preparado para salir da cámara e poñerse detrás. Vilacova, presidente ou presidenta, Fabeiro Figueroa Núria. Primeiro vogal, Mayán Pérez Adriana. Segundo vogal, González Figueroa Mari Carmen. Suplentes. Suplente primeiro do presidente, Camino Ronquete Iris. Segundo suplente do presidente, Rial Rodríguez Carlos. Primeiro suplente do vogal, González Vidal José. Segundo suplente do vogal, Tubío Rivas María. Primeiro suplente do segundo vogal, Castro Lorenzo Mari Carmen. Segundo suplente do segundo vogal, Tubío Fernández Mari Carmen. Frime, presidente ou presidenta Vázquez Pérez María. Primeiro vogal, Rodríguez Laíño Manuel. Segundo vogal, Vidal Ermo Diego. Primeiro suplente do presidente, Iglesias Blanco Dolores. Segundo suplente do presidente, Regenjo Vázquez Cristina. Primeiro suplente do primeiro vogal, Vázquez García Antonio Martín. Segundo suplente do primeiro vogal, Bures Soñora Silvia María. Primeiro suplente do segundo vogal, Lorenzo Canle Obdulia. E segundo suplente do segundo vogal, Nieto Pérez Mónica. Camboño. Presidente ou presidenta, Mora González Alejandro. Primeiro vogal, Queiro Camaño Francisco. Segundo vogal, Muñiz Lojo Rita. Suplentes. Primeiro suplente do presidente, Herrera González Pedro Pablo. Segundo suplente do presidente, Abeijón Fontán José Ramón. Primeiro suplente do vogal, Vázquez Piñeiro María J, que pode ser José Jesús. Segundo suplente do primeiro vogal, Outeiral Ermida Manuel Ángel.
Primeiro suplente do segundo vogal, Vázquez González Marta. E segundo suplente do segundo vogal, Laranga Blanco Luís. Tállara. Presidente, ou presidenta neste caso, Ro Rodríguez Julia. Primeiro vogal, Ares García Esteban. Segundo vogal, Calo Beijón María Manuela. Suplentes. Primeiro suplente do presidente, Hermo Tubío Silvia. Segundo suplente do presidente, Romero Arufe Cristina. Primeiro suplente do primeiro vogal, Piñeiro Somoza Gonzalo. Segundo suplente do primeiro vogal, Abejón Filgueira José Manuel. Primeiro suplente do segundo vogal, Domínguez Viguera Sánchez Ángela Irene. Segundo suplente do segundo vogal, García Souto Sara. A Silva. Presidente, Freire Nieto María Pilar. Presidenta neste caso. Primeiro vogal, Díaz Carou Manuel. Segundo vogal, Agrafojo Filgueira María del Carmen. Suplentes. Primeiro suplente do presidente, Iglesias Vázquez Rubén. Segundo suplente do presidente, Fariña Vila Manuel. Primeiro suplente do primeiro vogal, César Beijón José Mario. Segundo suplente do primeiro vogal, Nimo Neira Alejandro. Primeiro suplente do segundo vogal, Covas Piñeiro Óscar. E segundo suplente do segundo vogal, Canosa Cambeiro Benito. Lesende. Presidenta, García Vargo María Teresa. Primeiro vogal, Pardal Sabugueiro Manuela María. Segundo vogal, Anido Tubío Marcos Eugenio. Suplentes. Primeiro suplente do presidente, Codesido Touriño Fernando. Segundo suplente do presidente, Frojanse do Feito María Aurora. Primeiro suplente do primeiro vogal, Figueroa Castro María Teresa. Segundo suplente do primeiro vogal, Piso Carnota Raquel. Primeiro suplente do segundo vogal, da Cuña Sabugueiro Silvia. Segundo suplente do segundo vogal, Mayán Sampaio Consuelo. Están todas xa todas as mesas e, bueno, aprobamos isto. Non é nada. Se procedeu por sorteo e estas son as persoas que lles tocou. Nada máis, moitas gracias e gracias a sesión.